O te whaatalawha turi whaafuta mele tino i te nei vai no le aso e lo maia o se whaapoponga o tala FOU mai lau le teo Polynesia mo le reifo i a solulu. Ia tatu tala tumua na o atu i le whaasu lima awhi TALA le tau o le piki apu na taulia e le whaatautu i le malo i vai mea le lua mesele tānielu ma se whaapoponga o tatu tala. Ele atua sei tūlana whaatautu i ai le lua se fuluta sita avale le malo i lana loto ai vai mea i le tai au le solulu le lona sfulua Novema. O le tele lava o ta avale i ai whaale tonu ma sa whaelo manino lava ele li ofisa na whaafoea le whaatautui. O ta avale au fia i piki apu double cap na whaongai mtanga aluenga o tupe, tanga aluenga o leo leo, tanga aluenga o whaamsinonga, whaatu angam whai ngā whaiva, ma le soifua maloloina. Peta ina mai tawina le whaifi loi o le au whaipi sinisi matanga tau ainga sa wha amoe moe. E maua ta avale i se tau lalata i le tau o lo aluai. Aile ima whai ona whaamaliaina nāmana o ngā talu le si i tai o peti. E pe o le piki apu double cap na amata lua li mawhe TALA ai tau liane wo o i le wha se fulu li mawhe. O le ta avale la vea o le luafe se fulu ono na amata le se fulu whaafe ai tau liane wo o le lufa se fulu luafe. O le van na amata le se fulu whaafe ai tau liane wo tolu se fulu ono afe. O le piki apu double cap na amata le lua luafe ai tau liane wo tolu se fulu tuafe. Ma whaawa wai lava, se ia o lava ina taulia umata avale lua sultasi. Ma avatu le lua i tūla e tangata na maanu malo e tutongi ma toso ese ai lava ala tau ta avale a o le itaina le wha i le fiafi. Ini so tala o se vaenga taua o le sao no futane e le whaamutai no sawanga i te tono Samoa. Se whaapoponga mea le lua mesele tānielu. Mai le lima sela o tina no futane i lo tātua tuna u. O whaamawina le whaaua o lātou pisinisi, e silia le tolu se fulu o no futane a lala i le fio anga whasta uta. Ua manui ai nei, ofisa maainga ai o pitonu ula latane, i le ofisa o leo leo ia pia, so o ma le whale to manga mo e pupua ngā tia. O ina tonu lava o lo folai o loa ano futane mai whasta uta. Ma moli mawina i le tina ia milo vale finau. O tau la mua le tufa atua whamonianga nei o a lātou lava o loa ngaosi, ma la watu ia pia e whaata wai. E re ngata o tau ma whavela mo le au whai ngāruenga, ai o tau ma whamata ma whala au whai sua lo wholai, o au whai o ta amua ta mata o ti polo maisi, pei tai o totono le whale, o lo tau pe ai mea tau lima Samoa, o ia e lei i e Samoa, ato lau whala maisi o loa mo whaoso o mea lofa ai o ta penanga mo ni whono tanga. O tupe maua le vaenga no whatane lea, e ave uma i le whale, e ta penai mea whaia o lātou ainga. O estasi leo awala, ua whaatupui nai le sa olotonga o le nuftane, mai sa wanga, ai olona ia fo isao i lona to alua, i le atina i no le ainga e pei ona whaamalo si au le pristene, le sunga sili niu lina jang, e ta ua le whaaua waipea, ona tupu o loa e whaata watu i a tau fia i fo i le sa waino le tina, e le tama ona ole le tangolima. O lo fa lola wale bata upu o le tangi taupa lota i le tūma lo fale a lili mua. Siau te lenga mea le dua mesene tādielu. O wha umi ai nei o nei loa tonu le taunu unga o le tangi a le sui tau vale i tūma lo fale a lili tasi. E le imanuia le pālota le fionga tui lo malan se lota la meko. Whasanga le whaipula lo nei tūma lo o mea ai nei masui pā le mia. Te lupe pau muli nuku o ne semo. Talu ua iai le mana onga o le vaeng wha upu wha i le HRPP e fia wha pi atu le la tau fo i tū wha sanga i le sui pale mia. O le nāmana onga ua batua i le avanoa le wha amsinonga. I lo ia o tū lai mo le HRPP e wha urua tuai tā penanga wha pena foi mo le tū o le sui pale mia o tū lai iai lo ia. Ia maunga Precious Chang ma Mira Lui e tali atu ai i le tālo sanga. E ui wā ngia sa malienga e wha aui i tū o le tangi wha sanga le sui pale mia. O le whaamsinonga leo le solua ana nafi na whaeilo ai o le tamaita ilo ia le fionga una sa uni sa polu. Ua tula iei nei mo le itu tangi atu iloma. Ina ua whaase e esele lo ia Alex Sua. Mai le whaawa wino mta upo le itu tangi. Ma avatua i le whaamsino sili Chief Justice Perese le avanoa. E whaamasino ina ai le tālo sanga le HRPP i le aso tofi nei. O atai au le asu tolo Novema. O lo tula iei le sunga whaimalo Matthew Lemisio. Francis Ainu. Ini so tala ua mori mana o ne fo i le tūmalo si umu i le malo i se lato share
i le tupe na maua mai a New Zealand le dua mesele tadielu ma se whaapoponga o tātou tala. Elena o le tūmalo sa whata leo lo mana o le 10 miliona TALA mai a New Zealand. O si umule si tūmalo u whapepa ne fo ia fianga o lo lato ngātai whale mai le vaaso eso e New Zealand. E o mai neolo o taatia i pia i le aliti tai ngātai ane o nai tūmalo talu mai o ke topol tau sanga taluai. Ele ima wasta tawa wano al minsta o tupe. Ai sa wha amanino ele fionga mulpola analo sa ale molio. Ina ua fisilingia le talamua o lo o iai le komitinga lue le malo. Ai o lo wha atali fo i le malo Samoa. Ile ripoti mai le malo New Zealand. Wha atau i le fuafuanga e whai i le atingi waa. Ai ina ua maayan pasian paketi sa matau ta pai lo le komiti. Sa ngapa ina ua tula i me pakitau le nei. O le komiti lea te te fono ai le ofisi le tatou tangaluenga o ngaluenga. E iei ma le ofisi le tatou e mena i posisi o manga. Ia ma le mtangaluenga o ngaluenga ma le Strauss. E ma te le isi tatou mtangaluenga i tono komiti lea. Ia o lea sa a mia le sa a mia le cabinet. Ia mau o atu e mai foi se update il cabinet el tulanga la vale o na lea o pasia tala tupi sul miliona sa o atu ai ma lato polosia wa mai ona batili poche Strauss ia malesi foi li poche mtanga ben tulanga la vai le o telema ai li poche pitsilion ta wa lona to o lo patali nei o lo ngā lulue foi atu no se palapitonga mai New Zealand. E a foi e tā uala li poti le mai o i o ele kitu na inga le tūlanga. Le tau ona ave ese le ba. A le alo na tau ave ese ai. Ia pe tu foi le ba ai o demolish. Ia ona ave ese la ia. Pe whaangoto le ba. Ta wala li poti le ele i maua mai. Ai o leo wai ai le autasinga fo i ma le pamaoninga ale inga fono ale cabinet. O le toi a mai se update ale committee lea. Pea o le taimi o mai ai li poti lea. Lona lua o vaenga o le autasinga le cabinet. O le wai is 4 miliona. Whamatu foi nai le komiti lea. E tolu vaenga. Tau na baba ai ai. Ile whamatu uina was 4 miliona ai e mauti noa. E anga e compensation. O nu o uma ma ainga na fia. E tolu lani vai. Mua. Petu sa o ai le tu malo. E whasoa. Mua. Lona lua. Petu fise independent consultant foi na le fatino le ia polom tolu foi fatino le malo pay out e fuala i fa mamonga ai ina ia mfai na o fa manianga i o lo atia so te milan le o lo tatia ai ia la fo mua se fatali le la fo le ripoti le mai a New Zealand lona lua fatali le update al committee ta ole aunga fo ile na ole o mai a tafitoala o ia ale tu malo sa sata le foi sa fio mai le fio ngal pai pule ya tu ya mal pai ole tu malo ole sa o mai ya fo ile momoli mai fo ile la to fo ia mana o ia fa matu watu sur milion nai e fa so la to we fu la i ye umana fia ia male vaenga ole tu malo na fia so le foi la chatia man le foi la fa se ia di potia anga i ol mato komiti nga lulu ele e ia se taimi ma se laola ia paso foi le ia so komiti ia mata pena tuai ia le tali lunga le cabinet le pe ole au tele ngala le na ole o mai ale asapata le tumalo sapata ai olo o tapena foi lo nga lu foi le komiti le e komiti nga lulu ele ina ia mapayan tape na peseli poti tulanga lava le assessment o le afaina o le ngatai fale le vai la pesa o failo ese fulu fa miliona le taimi le nei ia ai pe nga e me shaile le total cost ina ia mafai foi ai ia le tatunga
ia ele umai I whamanianga awa ele ngatal tilo mua o whamanianga we na fia lona lua o le toi whaafo I ngatai whalea ale tu malo le tu langa ia ma le tilo la pe hao wha o le ale umi le lumana I su tausanga le te leo le afianga lea o le ngatai whale lea o le tu malo so ele fa ngofia le tau au se tau pupe fa wa pe fa tsa noina mal tau fo ile tu langa le wa I mai ia no mai tu malo o mai le malo ia e fia ngai le malo samo ma le malo New Zealand ia ai wa uma vai nga malipoti ma la to fo isa ili ngai tonu la ba no fa lo te fale ale tu malo au mai pe I o lo ia le komiti ngā lue le malo vai ngā lue na ia mautinoa le leile whaatinoa ia mawhina fo le malo I lisi fo I a whaamanianga wala vale le tiro ia toi fo le ngatai whale o le tu malo tu langa sa ia momu Le minista o tupe le fionsi pa le mia mulipola ana losa ale molio o tala FOU na mai lo le teo Polynesia I nei aso lulu mo si so na whapoponga I aso tai au mo le te minei mo le tele te urumanga nei aso tō whasifu.